General Secretary Jongga United Democratic Party ubak Jemino Mautho ula pentip bagi senggalayo banyakran halor ke jingai jingmut syaka komiti pelatung dak sorkar halor ke roster system mat ke reservation policy. Ubak Mautho ula itu bagi senggalayo syong bunsen banyakran halor ke nikamat. Mentagasi ke Central Executive Committee jong ke parti UDP gila telong yang nak jingilang. But kita kan ni kita bentar juga concern kita ke parti Bayo Pynkhreh. Ya kini ke Jubilee siar lasdang nak kemas berkhoi hakaba Archbishop Victor Lengdo ulalong ukongsan hakamas berkhoi. Bat hakini ke seni lai simentaru dan padar sister bat hiluniam nakeleng saudang jong ke archdiocese Nakalian jong ke sorkar kala tahu ya betul ke komiti ke berkembang ban ya kijing jingmut ki views ki opinions ki political parties ke biar dia nakalian macam kum ke parti bila sim siap ha ke pdi begini kau bat kum mencubankan mau mendai tang kiwi ki kebun dan ki political parties dan ki social organizations wah benda mi benda yang kena reservation policy berarti ya roster system nakalian ke jongiru masyarakat berpenkan bahwa dalam besok ya kena ke mat review ya ke reservation policy akan manifesto dengan parti akan assembly election ke balik no pada hadian kata nakalian ke jongi ila syong bon tili meeting ila syong ke hat laisian jingilang aku panggil yo menyatai itu perlu mengini jingmut aku bagi dia berkaitan dengan reservation policy kau lemlah pen review mentala sampai wisnam dia ila yo tu ya ke jingmut nakalian joki legal experts nakalian joki we ki scholars bagi social scientists ila jingmut ini akan urukom bangin penwandur aku bagi dia berkaitan dengan reservation policy berkaitan roster system nangba ki judgment review ki basyong basa hak ni ke jela kanu ketakan janu nuru nomor bagi kwa penwandur hak tak urukom ba nak yang ke sorkar dan ni jingmut ba lada ki penwandur di kemiru makan long non discriminatory bahkan long acceptable yang baru kita boleh judgment review pada state kejongi. Dan nakalian kejongi hadirin mengilai syong, ilai atai, ilai tirpa. Kiladon kepa plateli di observation ni ke parti ilai pekat. Ban jingmut sekarang ni ke komiti belakli di kong amperin lingdo. Kepa kentup ini ke political parties baru kena kejelah kejongi. Mulai balik ya kata apa dia Iwanra Shwa Shakanika Central Executive Committee. Di hajing Shah ngilamut berpemat nohi matakasni. Di namar nakataw ba ki don kanto katne ki benta ki ba nakaliang ki members jong Central Executive Committee ki jingmut. Ki ong ba kan ha bangin nin penkala kanto katne nakata ki jingmut ki bangilamut ba but the Central Executive Committee hi kala igor piang ya ke core committee jong ke parti UDP banle ya ke badan kam bansu ya ke jingmut jong ki Central Executive members akan ngesingi di nomor kumba piatip bahkan ni ke isu kamne ke isu ke masuk punya penbet boh ni hamanya tai hamanya tirha ni hamanya petha nama rokot ki angel nama rokot ki liang an jingmut ke pamha tambe nak bentar ke judgment review ke jongi nak bentar ke judgment review jongi garo nak bentar ke we reserve categories bro ada di state ke jongi di yang bentar ni hak bayi dia berkini ki jingmut inra yang syua syakani ke full committee juga UDP nak try ke cimpor setang ar ni laisi pada hadian kan dia pada ya kan dia ingin sa jingmut syaka sorkar pada kata kapor insa yang kena kecing jingmut ni sikilat patai kapor jumpa dia kata hi ketika wei karai ke bagi lashim
Langan yang kejongi aga bay day but kanika reservation policy but ka host system